Shibun phi la Islam ne Shukoi hi. ke menta por baslap phi wana ke mana Iwan bat albas di para kadu jonga. Dia bagi prolog Iwan. menta sngi de phi la stai ha Shibun. Kable Shibun to ki menta sngi phi wan hang ne nam ta ke Nakabenta kami sa Meghalaya International Film Festival. First time. pas tai phi wa First time yang Shillong. beli phi wan slam beli phi wan adu basdang Nado benem yo tang ban miru takadaw. oh kopta mo beli phi wan adu kasau derek kandau derek Nama ba Bunkam Palagam takadaw. Ito si sa Jan Yoshti takadaw Iwan. di pila yo kandu na mi ki aktor aktris na Bollywood ne ki ba Akin do hi. pin song biang ne menta ne pin no ne so sa para pa nandon film pemain ne juki Tidang di kicu hi pada blur. pada belut kugi ai tu le menga Ka Romeo and Rosie pada satar. oh satar rumah sekenap dikira mi or zero nang plan un jirwai Adam sudah pelat na sausi. kakret ne kuno kasi menang apa kasap ne Tuna? kakret ne kasu Oh, ka kreat takadaw yo pas tama. to so tunat ngakuli sibun Lepo.